Nobody in this country likes Ohemaa mercy than me. Not even the people that follow him. Onia kuma e the master pain. Wa manage assembly as a Christian at that time. E be no Ohemaa mercy. What Ohemaa mercy should have known is say the devil put what you hate into what you love. Young kuni pa bia wa do bone. Mimi aka kwanya mefa so handle no. Kwanya mercy fa so handle no. Enyoma bi wo ho a me tie ni preaching. Biom da. Because the way me hu de entia ebia uye nyame adwuma na forgiveness awa wo ka ho asem ntimi mfante wo nia beba. Abusia mu akwaba e deba too much Jesus meso se ne de ka oni me ehia subscribe match and we ni adoma no se ne be ya upload bia Musa ebitimi aka ahade eye trending issues spiritual programs any breaking news any ya na de ba besom na ye hwe busumi ya etwemu ye September bosom na nipa ba ko aga na ha no ho ba asem na ye twen ya no si ni so na o trending ye pa eye duntini Ohemaa mercy ni na ko start fi ete hila okoye ye so ni interview okọ grant ye a okọ kire se na ware wo dia ye kwara nye ni pedo di dia ware de ko to nyame anim emma nyame ebie kwemu ma no de ko dia ware na dodo na e ba bonti be choma dwen fa ho se ma on ka asem o fa nche nyame ano nyame nka ahwe nkire no so no a ehye na so ode na okoche mu no ho kire no so free ma on ka so no na si wagya ne mum ma on kwa ka se bia emfa nche nyame ano ebusu no enti koda ye wa ene ehu se abrante bi efe ne KOKA a Ohemaa mercy na kasa kwa ba bonti bedi no ho ada se edrumi bi se nka KOKA no amma na broba mu a na nkata hila krampo no enya de a wodide se obetimi atoa so bim abrante KOKA ene ba na brabo ma nyame fa ne so e ma ata hila na nka na ba mu abu wo ho no osan epigyagira ne na so bim obi nim ne free sro ebete bayra ho ma ama bayre ammo akase Ohemaa mercy echi KOKA ede ne tumu ewo ensensem bi ene threat bi a Ohemaa mercy e kire se aba no ho a edi free KOKA ho na sansensim we nyina ba ye ti wo monten so Ohemaa mercy achi KOKA ono kasa ba bonten ebe kan ye se an ono na ama achi KOKA no ono abehwe se asem no bedi akiri akwakosi ase na eno na KOKA adanfo ba ko ne KOKA nam ekọ nakra na wo United television so ewo YouTube show bi so no wode ekwan Ohemaa mercy efa so ene apolisifo ehyehyeye eba YouTube ho senka omo ba bechi KOKA sabre no KOKA hu ye na enu to oma ne ho ye ha. Nobody in this country likes Ohemaa mercy than me. Not even the people that follow him. Onia kuma e the master pain. Wa manage assembly as a Christian at that time. E be no Ohemaa mercy. What Ohemaa mercy should have known is say the devil put what you hate into what you love. Last week Wednesday, there be entertainment we need FM. It's your point. Normally say man fa kama. Mafaka ma ana KOKA ne kwesine aye KOKA ya chini ne kwesine enti den ya si form no se o ene de me ntimi kusi o na me kwa denta kwaku ya well what I'm saying enti ye si form no KOKA ne di animu wona na me di nachi I will say ufi bi TFM na se we si form a be a chairman general na the office we si form we are udu cap ni no corridor no na doors you two IDP outside bakoko outside straight security for no na bakosu reception one san way. So what happened is that the we say KOKA do on na wasasa the chief fast it na madwe me say we je bibi osoro na say na kwakwo bi e kofi okwai am so me basisi a no dimi kekekeke eti memi bie reception hodian mi wura mu no ana mu say Ohemaa mercy ne Uncle Soku me offer Soku ene one guy I don't know him facially I haven't met him before and Halifax omo free ayi side hod ba hell ayi OKFM side over eti meme ne ayi be shiai Ohemaa shia o middle of reception and was me nia bema and let say and I'm so eye de me kwati ase eti edi ye ka me kwa na person ni busi na sembi eti me yes me busi na se na ne nante ni twi ase obi a ne buafu so satam na minim de na ekoso se me se satam ni na e se police ne ayi kwa wa ram ewo me for sure but said yeah me visualizing the way it did happen one me sure say at that time
na police were around. Yeah, but lay ambush. Lay ambush. Eti KOKA was smart. Emi so ogun. Ena. Okay. Eti na okache me say oba no. Eti bi so yusu say if you have minim say dog baby was. For security reason so mo fan chebe. But KOKA ni one of the exit doors at the firm. Yes, eti bi make office. No officer be say 3 hours time. Ena me bra Adam chochomi mensa efre me say ziga unudi aba na me say ade yachi KOKA na me say why yachi KOKA say what's yachi KOKA na me say ana ohana so Ohemaa mesi am yachi KOKA na me say to kasa ana agya no say me fre KOKA na me bisa na me confirm ko bia ni say me ne nenam te kasa na me so okay and me fre KOKA sa wan fa later na KOKA de number bi fre me say wa confirm a check me say yachi de be kwasa say oh no say me de biara me ko sales ho na uko na wani antata bisu a na 7 previous woni te mama nipa te said the KOKA wasn't easy when it better than so not because of say KOKA nya bema but o hwe baby a KOKA nam baby o free oh na say okokan 7 previous obi a wadi awu e de na to remand na KOKA kan ho na wo hwe baby a KOKA te no amwa no ho she boxer shorts e wo je enti ebusuya abra empress gifty etina na kunyum ena na frempom e de asem sei se na ekwan ya fa so a Ohemaa mesi ye na den se obachi KOKA na KOKA timi dwane ye nyina achi Ohemaa mesi etimi ekokoche na wo kire se wanda nyamsu adi amfama ni nwa KOKA enya na frempom kwa ena de na no ato asem na ke nim se wachi KOKA edi na kwakoto na ebusuya ne esan efi akire eba a amaga na fo ehu adwuro mu na omo susu se eti Ohemaa mesi enkosi da ben na ke nim se obo gospel ukanya me ho asem na se udisimi de wonua efa sa kwan we su dia na de se onya mesum na wo som no o gospel na wo to no akra na wo se wo twime awrade no na aka o kakra wo nit fm so no sei ena bra mo tena asem de entertainment no ehhehye so no omo kire se bebia KOKA da no ade se nyame ebam efise no ho mfa no kra what the fufra baby done that is the essence of punishment and no baby ade afa ne de me kusa ene ma hu se KOKA ye se enkoye kra what's sending me audio but I don't know if I should comment or not. No, I don't think you should. I don't think I should play it right. KOKA. Okay. Or send a baby or damning ye and ye cry, and ya really moon ye cry. See me do something who say, ain't it say be to me and no to preaching a ye preachy a sorry get you compare your full mountain. Then you are preaching to me. Maybe I mean you. Na wo preach me na me hu se wo ye wo yonku nipa bia wadu bone me aka ekwan a mefa so handle no ekwan a mercy fa so handle no a enyoma bi wo ho a me tie ni preaching biom da because the way me hu de entia ebia wo ye nyame adwuma na forgiveness a wo ka ho asem ntimi mfante wo nia beba enwe bia semunti ye dia semu chenne yenum dia ye ne sofo yenum dia ye mpicho yenum ye from mountain down base mitie wo preach na metimi dia sakra abo mebra na se mi hu se the same person wo ye nyoma bia mintimi mfanche minipa because Bible no them commandments we ka say or say forgive your neighbor na say do unto your neighbor preach se wo ye ma wo nipa wa ya ma me nyankopon ye nyina ye hu nyankopon dawo it's our faith ye gidi se nyame wo ho na nyame no so me hu se me enu nyina no obo ye se ne seso ne de ma ye obo ne fa che KOKA enti de wo ye no ma friend penifo me nim crofo bi mon kan kwari na se bi kwa ye be che no akoye do police station one sign bond KOKA me nye sade we biom because I have a brand. But you see, I agree with you to some extent. All right, Abna, we now you caught that issue of what? Nti ebusuya say ene no so e call na wo kyekra se nia Ohemaa mesi aye a ode adi ni nwa KOKA ya ono akasa ba bontia abekire se waboa ne pen na wantimi amfa nche ne de ni preaching pass ni preaching
ne nnwom kra de ontie biem na say Krista ye de na chi no obo odo ho daru nti se Bible say onua ye wade afache no empenson ahodo nson nti de anya na nipa de aye wa untimi njemu fanche se gospel musician se nyame nipa wotene won sa bom paye e de mankrofo ma na ye yi na so bi ye wade na wantimi amfanche na ene na odo no aye kan no na ewo he ebi nso e kire se ebraso se efre papa se papa na ye frɛ bɔne sɛ bɔne sɛ wonua yɛ wade a na ade ne enya ɛna esan sɛ yesum Kristo ne ayɛ honhom ne ade akyɛ ne waba bedi bɔne nipa no ne odidi no enye ɔkɔka sɛ si abɛka sɛ oyɛ Kristo ne Kristo ade na chi no edru baabi no ɔka sɛ nipa a wɔn pɛ sɛ obedi ne hene no yɛmfa ne mmra n'anim na ontwe ne tinti sɛ Yesu Kristo kra eka we a hwan ne nipa obi yɛ ne bɔne a na wɔ sɛ emra wɔ man mu ɔhwɛ na emra ne nipa ne di a na wɔ sɛ ɔhwɛ ma emra ne di ebra so si yɛde nyamesom no ne emra no ɛyɛ adwuma ebom sɛ obi yɛ ade na ɛyɛ ne wɔ sɛ emra ne di a yɛma kwan ma emra ne di eba ne sa wɔn maka no omo de beye asuade na se obi entimi emfa wanim emeye fom obi entimi fa amna hye ne nsem entina baabi entrete o se ne opebia emfa ehu emfa hye omu fisem Ohemaa me so na mo no ono so dumsini a all building a brand enti se wo ye BBC ana so wo de gu nanim asete se wo se mra no ene wodidi ana ne oyeye no dodo na eche se ne kwan so ano no ode amamra onhwe se emra no ene ne bedi amafo adwenche amafo consents ene ne eba ya mede aba beso mu Jawo so de e wo comment na se we wi ni sana fi we subscribe button so now the adoma na kan se na be ya upload bia nsa ebetimi aka e too much gh we ko Facebook nso a e too much gh ho so ya no like na wa share dia mama makra